Pemirsa Badung muatang tempat penampungan sampah TPS sementara anggen genah nampung kewentenan lu. Napi malih pengerau sase sabah sekadi mangkin. Kewentenan lu kiriman ring pesisi sayan nincap. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 DLHK Badung Ana Agung Gede Dalem Matutang, yening Badung muatang tempat penampungan sampah. Muatang genas kadi TPS untuk nampung lu punike. Tempat penampungan sampah sementara inucap katureksayan sidanes kuentenan lu sane ageng. Napi malih ring tengahing pengerau sasi sabas kadi mangkin lu ring Badung saya nincap. Sawetara infrastruktur ring TPS 3R taler durung becik untuk pengolahan nyani miwah penampungan lu. Rau mangkin ring Badung sampun wenten kali TPST salah selikur TPS 3R. Yening selahin saking kuentenan desa miwah kelurahan wenten 6 dase kalih mejanten penyiagayan sarana punike kantun kirang. Bali Pos nguningayang.